Assalamualaikum la famille women men darde o sa e fewdirde ɗo aray en wawa landa ɗo question ji men yaltude ɗin fewndo ni parce que ni ɗon ko marɓe hoore men landatiɗi ko mala hoore landataki ɗin ɗi ɗum quoi. Assalamu aleykum. Aleykum salam. On jarama. On jarama. Indema Ko Fatmata Diallo. Fatmata Diallo on to e gomen Minen ko Pita. Pita awa ko oɗo kadi komo Pita joni en daara e oɗo kadi hakkille makko ɗen gonɗum jonnata joni min mari question goɗɗo min dowa on landade ko Awa no jenti. ara koye mon moodi mon an ya jibini heɓali hay yontere joni noon ya wonde moodi ma wawata kanko muñña ɗum noon joni o yeehi e nokku goo jawgol hiidoya to e rewɓe goo joni noon o yeehi marno programme debbo goto joni noon o ƴettani o ɗon lekki fiyo hiide makko debbo noon wawali howtude ndeñande joni noon o rottitiki noon ko suudu joni noon ino le so hiidali le e debbo ndeñande o maaye joni an ɓi jibindale si neeɓi ha ko yontere an on a wawata mais no ya mari miñirawo goto debbo mo wonda newde ko suudu toon joni an kono wawɗa wadde an ha modi ma daɗa Ala solution ɗo. Solution fof waccu pare ko yo maayo. fewru to walana jamaji ɗo wiiɗa Solution gon ɗo fof pare ko yo maayo. e puis a woɗɗiti wiiɗa Solution gon ɗo fof pare ko yo maayo. ala solution Solution mi mara solution ɗum ɗo. a wakkilaki ɓeygu ma aɗa ɓoy debbo goɗɗo ko yaasi probléme heɓima toon a arti ka ɓeygu ma haɗa solution aɗa artina yo maayo. a wakkilaki jonnugomo miñamma fiya modi ma daɗa Ɓe haray o accano ɗo o yeehi haɗa ɗon solution fof ala ɗon. a famille e rewɓe no hulɓini de Wona minen hulɓini kono worɓe ɓen hulɓini. ala famille ɗum ɗo ko ene nanidi ɗum ɗo quoi haray waɗay ko commentaire ji no woyri noon quoi.